Semakin banyak duduk
Wis iki biolae pedhot. Salam-salam penghormatan kanggo tuan rumah Bapak Sengkuni. Pak Burawi. Penakan Pak Bu Ahmad. Cek. Cek. Lagi lho, Pak. Apa Zena? Siapa dikeleng ya? Oh, Pak Deni. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak ono sing jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh no, akhirnya rezekine sing jawab. Jawab, Pak. Nggih, segerawo sugeng pinanggihan kalian pencak silat generasi muda. Mana lho jarene? Muda. Untuk kedua mempelai semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Sapa iki mantene, Pak? Deni, Mas Deni kalian Mbak Manten mugi diparingi momongan. Di mantene mau. Gak ono. Nggih. Mungkin Bapak Ibu tuan rumah enten requestan lagu monggo Pak Buari. Iya, Pak Buari. Pak Buari. Hah? Sama Pak? Pak Burawi. Lah, ngomongnya jare Pak Sekuni, Pak Burawi, Pak Arif. Sing jelasi Pak Deni apa piye to? Ya, Pak Deni. Nah, Pak Deni. Kalian Pak Sony. Nggih. Kayak artise. Jelas Sutro Mas. Biola tambahi Mas, ini Mas. Oke. Nangani pangundutane. Bapak.
Anu sportif saiki ya Mas. Mangga Mbak Dinda. Kenalan kalian namanya sinten? Apa dok? Nek kanan jetem secan. Kanan jetem. Kanan jetem.
Nyigarati sekarepmu semua biar apa neh Jalukan di perkes tuh jadi. Sakjane kok. merkesati Pak Edri perkesati jadi. minangkani pamundutane bapakku iki Mbak. Ayo Mas Kiki. Pak Tutus nyuwun lagu Senobiyar. Pak Tutus, bapakku iki. Thank you.
Bapak Agus nyon lagu napa? Nyigar. Mas nyigar, Mas.